احذر احذر من أسباب الغفلة، احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد الله را که پروردگار جهانیان است. پروردگارا برای صلوات و سلام و برکات بفرست. همچنین به خاندان پاک سریشت، صحابگانی که پیشوا و با برکتند، همسرانشان که مادران مؤمنانند، بر ما هم همراه ایشان با لطف و مهربانیت صلوات بفرست و تو مهربان ترین مهربانانی. اما بعد، ای دوستانی که شما را به خاطر الله دوست می‌دارم، غفلت، پیامدها، عاملها و درمان آن. امروز با شما درباره نوع دوم و شکل و صورت دردناک غفلت در زمان معاصر صحبت میکنیم. بعد آن که ما به شکل خیلی مختصر درباره نوع یکم غفلت که خطرناکترین نوع غفلت بود که آن غفلت از الله بود صحبت کردیم، همکنون درباره نوع دوم غفلت که غفلت از هدف آفرینش است و بیشتری ما با آن گرفتار هستیم صحبت میکنیم. بله، بسیاری از ما از هدف آفرینش غافل هستیم. الله تعالی مخلوقات را بیهوده نآفریده است و آنها را به حال خودشان رها نکرده است، بلکه الله آنها را آفرید تا او را عبادت کنند و او را با یگانگی پرستش کنند و او را تعظیم و بزرگ بدانند. الله تعالی می فرماید: آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریدیم و آن که شما به سوی ما برگردانیده نمی شوید؟ پس برتر است الله پادشاهی برحق، غیر او هیچ معبود نیست. پروردگار عرش گرامی قدر است. هر کی به الله معبود دیگر را بخواند که برای حق بودن آن معبود هیچ حجت ندارد، جز این نیست که حساب او نزد پروردگارش است و درستی که کافران رستگار نمی شوند. و بگو: ای پروردگار من، بیامرز و ببخشای و تو بهترین بخشایندگانی. الله تعالی می فرماید: آیا انسان می پندارد که به حال خود گذاشته شود؟ آیا نطفه از منی نبود که در رحم ریخته شد، سپس خونی بسته شد، پس الله او را آفرید و درست اندام کرد، پس از آن منی دو قسم را ساخت، مرد را و زن را. آیا الله بر این توانا نیست که مردگان را زنده کند؟ ای انسان، چه چیز تو را به پروردگار کریمت فریفت؟ آن اللهی که تو را آفرید، پس تو را درست اندام کرد، پس تو را به اعتدال آورد و در هر صورتی که خواست تو را آفرید. آیا مقصدی که به خاطر آن آفریده شده ای فراموش کردی؟ آیا وظیفه‌ای که به خاطر آن برانگیخته شدی فراموش کردی؟ هدف آفرینش ما چیست؟ الله تعالی می فرماید: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی برای این که مرا یگانه بدانند و مرا به یگانگی پرستش کنند. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بله، هدف آفرینش ما عبادت است. عبادت چیست؟ عبادت یک کار اضافی نیست، بلکه آن روح زندگانی است. آن اساس حیات است.
ибодат дар луғати араб ба маънои роҳу равиши бандагист, яъне илтиҷову зорӣ ва фурӯтанӣ кардан барои ягон кас. аммо ибодате ки Аллоҳ таоло моро ба он амр кардааст, дорои ду маъно, зиллат ва муҳаббат аст. ибодат бояд ду рукн дошта бошад: муҳаббати комил ба Аллоҳ ва зиллати комил, фармонбардорӣ, итоат ва таслим шудан дар даргоҳи илоҳӣ. эй касе ки хостори муҳаббат ва ризои Аллоҳ ҳастӣ, бояд ду шартро риоя кунӣ, то калимаи тайиба ва амалҳои солеҳи ту ба сӯи ӯ боло бурда шаванд ва пазируфта шаванд. ин ду шарт ихлос ва иттибоъ, яъне пайравӣ мебошанд. яъне ибодатҳои қавлӣ, қалбӣ ва амалии худро холис барои Парвардигори ҷаҳониён гардонӣ ва ибодатат мувофиқи суннати Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам бошад. ибодат ҳамаи он чизҳоест ки Аллоҳ таоло онро дӯст медорад ва ба он розӣ мешавад, аз ҷумлаи қавл ва амалҳои зоҳиру ботин монанди тавҳид, намоз, рӯза, закот, ҳаҷ, некӣ ба падару модар, силаи раҳм, садақа кардан дар роҳи Аллоҳ, таваккул, тавба, умеду раҷо, истиъонат, истиғоса, қурбонӣ кардан барои Аллоҳ, дӯстӣ ба хотири Аллоҳ, душманӣ ба хотири Аллоҳ ва ғайра. ҳамаи инҳо ибодат ҳастанд. ҳамон чизҳои ибодат гуфта мешавад ки Аллоҳ гуфта бошад: амр кардам ё манъ кардам. ва банда бигӯяд: шунидам ва итоат кардам. Аллоҳ мегӯяд: ҷуз ин нест ки қавли муъминон чун ба сӯи Аллоҳ ва расули ӯ хонда шаванд, то миёни онҳо ҳукм кунанд, он мебошад ки гӯянд: шунидем ва фармонбардорӣ кардем, ва ин ҷамоа растагоронанд. ва ҳар ки Аллоҳ ва расули ӯро фармонбардорӣ кунад ва аз Худо тарсад ва аз азоби ӯ ҳазар кунад, ин ҷамоа ба мурод расандагонанд. Аллоҳ таоло мефармояд: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Аллоҳ таоло мефармояд. Аллоҳ таоло дар бораи мунофиқон мефармояд: Аллоҳ ҳамаи мову шуморо аз нифоқи хурду бузург эмин нигаҳ дорад. оё касонеро надидӣ ки гумон мекунанд ки ба он чи ба сӯи ту нозил карда шудааст ва ба он чи пеш аз ту нозил карда шудааст имон овардаанд, мехоҳанд масоили худро ба сӯи тоғут мурофиа кунанд, ва ҳолон ки ба онҳо фармуда шуд ки ба тоғут кофир шаванд, ва шайтон мехоҳад ки онҳоро гумроҳ созад, гумроҳии дур. ва чун ба онҳо гуфта шавад: ба сӯи он чи Аллоҳ нозил кардааст ва ба сӯи паёмбар биёед, он мунофиқонро бинӣ ки аз ту рӯй мегардонанд. ҳаққи Аллоҳ бар мо ин аст ки ӯро ибодат кунем. Пайғамбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба Муоз ибни Ҷабал фармуданд: эй Муоз, оё медонӣ ки ҳаққи Аллоҳ бар бандагонаш чист ва ҳаққи бандагонаш бар Аллоҳ чист? Муоз гуфт: Аллоҳ ва расулаш донотаранд. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд: ҳаққи Аллоҳ бар бандагонаш ин аст ки ӯро ибодат кунанд ва ба ӯ ҳеҷ чизро шарик наоранд. ҳаққи бандагон бар Аллоҳ ин аст ки он касе ки ба ӯ шарик наоварда бошад, азобаш накунад. Муоз гуфтам ки оё мардумро башорат диҳам ё Расулуллоҳ? Фармуданд: на, башорат надеҳ, зеро ки ба он такя мекунанд, яъне ба ин умеду мағфират такя мекунанд. Муоз инро ҳангоми фавташ ба мардум хабар дод ва сабабаш ҳам ин буд ки аз пинҳон мондани суханони Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам тарсид. Аллоҳ ба ин хотир ба мо ибодатро фарз нагардонид ки ба ибодати мо ниёз дошта бошад, зеро ки ӯ аз ибодати халқаш бениёз аст. Нофармонии бандагон ба ӯ зарар намерасонад ва ибодаташон ба ӯ фоида намерасонад, ва ситоиши ситоишгарон ба мулкаш чизеро зиёд намекунанд ва инкори инкоркунандаҳояш қадру манзалати ӯро кам намекунанд, балки ибодатро барои фоидаи мо, барои хушбахтии мо дар дунё ва охиратамон фарз гардонид. зеро ҳаргиз мумкин нест ки мо беибодат, муҳаббат, итоат аз амрҳояш ва дурӣ аз чизҳои манъ кардааш зиндагии хубу осоиштаро дошта бошем. то замоне ки дар пешгоҳаш қарор бигирем ва сипас ба ризои ӯ ва биҳишт даст ёбем ва бо дидани ӯ таоло дар ҷаннат саодатманду хушбахт гардем. аз Аллоҳ мехоҳем ки дилҳои моро аз ғафлат, аз ҳадафе ки ба хотири он офарида шудем, бедор кунад ва моро дар ибодат ва тавҳидаш тавфиқ диҳад. ҳамоно ӯ ба ин чиз қодиру тавоност,
салому дуруди Аллоҳ бар пайғамбарамон Муҳаммад ва бар хонадон ва асҳоби эшон бод. Вассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. احذر من أسباب الغفلة. احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة. فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر من أسباب الغفلة. وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى؟